Nažalost, nekako smo svi svjesni te situacije u kojoj se nalazimo. Katastrofalna vlada izgubila je povjerenje ovog parlamenta prije 2 mjeseca. Da je katastrofalna svjedoči i tome što je za njen ostanak glasalo samo 11 od 81 poslanika. Ali ne možemo se abolirati krivice ni ovi drugi koji eventualno učestvuju u potencijalnom sastavljanju nove vlade Crne Gore, zato što je apsolutno neodgovorno 2 mjeseca izgubiti da se ta vlada ne izabere i da se ne prekine stanje u kojem imamo blokadu izvršne vlasti, blokadu parlamentarne vlasti i prosto je nevjerovatno da građani trpe od nesazivanja parlamenta i zbog nekih osnovnih ekonomskih stvari, osnovnih stvari svakodnevnog života koje bi mogle da se unaprijede smanjenjem akciza, a postoje zakonska rješenja, predložena zakonska rješenja i od strane moje partije Socijaldemokrata.